Alright, okay, antekanze kierezi tukubatangirira tugamba musibire muta muhona hali mukalaba kutondera kuruga mu nyama zezembaganiza za bunyoro bakutondera kuruga mu sezembaganiza muri muta mwebale muno yone mukwiki ya hengaro. It is a very beautiful Friday. Buli kyakatano tubawo tukuhereza hona hali ukali webale muno baitu kujukizo subscribing sharing link yaito gisharingira abantu baingi muno basobole kuba yuno ni batuhondera bona hali bakali abamoti abakiki abarali nyona tubaramukize ndanta baramukize mpako ntabalize mpako yayiwe kimanye tukuramukize oli Hakitara TV nina badi dogo mukwonga ozarwa baki Nyonde mukwonge bisigaire bireke ozarwa baki anti bubano yiyanjura mu runyoro obazo ruganda rwawe nabakuzara uruganda rwange niro rwabakwonga mama wata muki musita ukangamba ta musita bamuki musita ora kusano kigesere bugere musita ata musita kwa kujuba no ngambo ba musita wokangamba ki ntamukwonga mama wange musita so nuogo badi dogo mukwonga omuiha wabamoli. Yes, so badogo wiki baire toko halo baire wiki baire nungi kusigikira nkakugamba wiki bweba utafunira mu bizibuze bikutalibaniza ebe kuli batire kurungi ekyo kirungi muno arona abafuire tukubasasira abafuire bagenzere ruhangani kwa bayirate kanizo kufa kwabo ekalendo bwe besomere ara abantu abafa ruhangana bekanga bwikanga ba nkugambire ki ngono jana gakulese ki nagambe kandono mazima aro atika kugambire oiro bano nko bateira kateyimbwa abatum atinka abagwa mu accident bikiyabo bada abo ruhanga sakuba bundi nkwaba ba planning ogaba stani oina kufa mu accident ogaba stani ngustana ina abantu warana ruhanga natwa hato mai Bible kikaandikwa stana akajja kwita no kuhwerekereza hati kikumanyisa ruhanga abantu warabanu ne babageno mu iguru aro kuba akaire kawo aro kutwalibwa stani ukagenda kule kutwalibwa ruhanga ukagenda kule aro na kutwalibwa stani ukagenda mu iguru ati kikusoboka nyo kugambire kindi baitu iwe kimanyara abantu ruhanga abayikanga asakuba bayiraho na rubata narambarambura ba malaika hagenda kuru hekandon bakagamba ngo Gabriela ikarala atahonko billboard nkoto ngo ati aikarana rora Juliusonu akutalibanizamu abantu Juliusonu tumukolereke ngo ale katumwe ebiro bitayeterekeza bayetekeza ntumuleka basokani baikarani bakumontaringa mpora ni barora bad dog mojo murungi ogo katumongere emyaka ati ni barora dot dotogo akutabanza munabana babandi fuse ne bayihamu nagenda ogo nagenda nibagamba samogo samu mojo murungi baitu tusigikire byatandikire kora katumuleka leka turoli samu batumbya samu batumbi bagamba bakarali Gabriela ikaraho akuya mu fuse na bakuna tokarora go muntu abaire mu irwaro kunagenda kufwa mukamanya kufwa akaika kuli Gabrieli obunda akalinguza ali Gabrieli alaka mutero ruiwe garuka arono muntu ne storo muntu yabagambire afuire batekaniza kuzika hamunyima yibiro binga kagenda kuro na yechumba itura abo Gabrieli aba bateire mpiba garukire tinka kwesere kikulesere garuka yukulo soko kole milimo ya ruhanga nabandi ruhanga bekanga bwekanga kandi cyo kitu aizirato ngwera kandi urebojo inyo ikatwa tukunira myaka 10 maiso baitu ko kufa kutinibwa amazima okufa kutinibwa kyonka kandi twena nugwo muhanda abantu batinda kubazindira akakazi nambo bayingi bakagamba tukaruga mu itaka tuligaruka mu itaka badogo libakumiti kuzinira akazi nako omunsi zo mwiguru kuzinira akazi nayo tukuzinira obo ndi mukinanko omuntu akuhura nka omukinanka mukibao iyo manyiro tani nyagi akakuzinira
Ochali obo Julius abana bao ni bantali banzaga ninya ina kubakamfatinga chali. Nyobadde kanyo nkwenda kugambira. Nyowe iwe oyina kunkwata kurungi abukwa abakazi bayo bona bajja kujja hali nyowe bantulire. Julius twakuragana baddogo akantweka. Umwana ali kunu imanya bushenyi kini wabaire kabale ijwe kanka kugamba birobe ntinki atweka nyo okamira panado yo butatweka nkagena mu family planning baito kimara na basajja babagenda gani barawo nyo nkagena mu family planning badara na basajja bamazima ebintu byokurawa bino ara basajja benkwenda barawo nkagena mu family planning bantera akakinzo kange nyabasaba kinzo ke myaka 10 nyo basajja oja kuzana umusigazi omu mukazi akamtere esimu yamugamba ngwa nanka yo nyinenda yawo ntwekere nanduwe time awo nyomo itu bakatumiri bakatwa panado tituzare kika kya titweka ata umanya kahoiremu na nyaro oira buli nkyali kabaye abashikinya bagambaga nyoti ntweko mwaito tituzare baito bubona Bai Julius ngambe busigazi bunu butalibaniza bugenda yankai. Baitu bokaika akaire buli kimu kyona buli kimu kyona baiza okibana step. Ngo oyika akaire uwe nyini no yeri meeting. Ayagenda gabuli kirombi dongo no kano gava tungenda kwa. No kutama. Kyonka kandi boko boche oyina chance no kyali bulinka baningamba abantu okano kyali musigazi oyina chance yo kuchakaraho aboko emyaka ijja kuhika utakyasa kubikora chakara niko kurure nyowe mpunirira muno kururo omukazi mukuru kyonka kyaye kole bintu byekisigazi ukabanka kubikora no kyali musigazi ati tokora Julius ngunyowe nkatandika kare ebidongo bata atibwire bunti nyenda yadde kuhode radio nezina okengere ngubikantama ngu ekintu kikole omubwire bwakyo okyaina chance yakyo niko mbukuru bwawe obe no kirora burora kikuyamba baito atokimaisha hazino biro binaraba kaikuru abakazi abakuru bokura banu bo bakasigaza kuswaza abaharaba na batabani bawo tara bakazi bomanye balimo muno mukilabo melano numugambo melano sanga atamo mukazi omwe mukaikuru muno ajana abaharaba ye nibona ategayo nibakwana niwe nasoroze ekigaigekyo nasoroze harono omuzino omuzino go manyire akagamba wabana baye abakulize mu kutundaki pompo nabo ekyo tagenda kwekiza omwana waye kuija okamuzani sota mwaire sente niyo business amanyire ngo ni kwa bakulize nabo kyabana baye nabo baina kutundaki nkudi tokujuka noro mukazi ole yabaire gwahali ki mandira yabaire atwereye nasazi nabana ka business bakatwalira iyo kimanye Julius birobe nabaishikati ijuka okusanga gabirobe no kuzara kwa birobe no kuli kwa abana bakura bwangu okusanga omukazi azaire omwana bakuingana ingana hato bageno mukirabo okusanga obundi omusajja kwa ino nyino omwana nakwana no muhara bibiro ati nyonyi na nyino musajja mchali wange akatabara family yono family akabanza hali mama yagenda n'abana yagitabara family yono bona yabarabamo mama yatanga kurwanirira kanda yatanga kurwana n'abahara ihali bajuru wanga mama na hure ihali harabahara abakindi muntu waro musajja wadi okuzaza Julius roanga kahange kyoma ati nyowe naro nagayondi chali wange musajja baraka isika kali hakiyaro kiruki ati naganda kanakakwa bado nagamba kisana muzee yono nawe akusana akisika nakasoberera hati kiruki mbata kusanga ina muzee bagenze kuswama akaisikindiko kama na ndi ule udasokora kimbuiwo muzee ukora kyadu hati harono musajja omu kiliateta mwabantebya mwabantebya omu haro musajja omu tukakura nawe yakwanaga omu nomutabani nibakwana omukazi omu nibakwana omukazi ogu ono byabaga nagenda mbukomera kulinguza nomutabani kumba aliyo nagahawo nambandize yo narugayo nalindolo lero bake Julius baitu nyo muzee kanimulekera
Muzeyi ana nyo baitu harowo okusanga kandi tinku mulekera ngamba muzeyi wolire harowo okusanga ekyana ata amazima gale ebiniye ebyo amazima gale muzeyi nsabuta mulekera abukwa muzeyi yakubalire alire akyayenda alire atakyayenda no mugamu muzeyi nankayi okyahambya okubolire olire okutoza ke muzeyi ndekera na nyowe nibo obwire bwange leka mpambye hambyemu baitu sa ara abazeyi babiro binu abazeyi babiro binakutere mugairo omunigo ebyo misamba jungo bitahayo bitahayo omuzaire nagamba akamulekere baitano mufirika nemigo okufuna ota ngudadi ndekero mukazi oto kitandikiro oteke ono akaona eni story ndeka kababa Nigeria yoko omusayija akatweka omukazi n'abaharabe babiri yabatweka ara abasajja bayino ruzaro na hano nanka story gyo nkagirora wa Kisoko omusajja akatweka mama wabana n'abahara hati mama kandi we yabana ibo balingi hari abahara anti juka hati mama akuzire hati bwa akuzire kandi omusajja bwafunira abahara time agiha munoki agiha barabahara asangira omwane nanka zona zikusana nkonompo nikoko nyo hata abantu badogo mbagamba ati nka bino byogenda anti ogoli mukazi ogenzere kuswerwa wagenda na muhara wawe mukuru ene stoleka basaidi zao muhanda gwa Kaiso Tonyogo na kiri ateta ekabaho na rusako omusajja yehindukiriza halo mu isiki omuhara wo mukazi we yamugaba kinandire mere bulikiro hati ya otono mwiki yakozere akagamba ibo mukazi atahe yabinga nyina yasigaza ebira bikira babinga nyina omushiki aizire no nasigara kandi atonu nyakaimuke iberere kyayemerere mutima gwembogo by the way ekyo Julia Sekinte ekyo abakazi besotinge muno toyina kugenda kuswerwa na muhara wawe obo twaire mukabaro na video tagiro ejo zine trending ao bikaba Kampala mukazi bakaruwana no muhara wawe omwana yamugamba musajja nsobora nebya ngero tatafa ini manyabiki omuhara narangira nyina yamukiena abekyaro bagamba lebo mwana ngera maziro obufumbo bwanyini horozere omwana yamugambo kungambo go musajja wana nyo musajja wange nyina nenda yayi horozere so niko kurolera abakazi oboina muhara wawe mukuru bayira bamupangishirize hantu otagenda kuswerwa nawe niko kikali okengere niko kala hali orundi nekintu ekindi binu uli mukazi nyakebyombeke iro ina muhara wawe mukuru okutahi abasajjao naona roraga na omusajja akurura muhara wakusanga hawo okengere osanga na wamwe jumbikire itu abasajja baddogo kuturora nyo omusajja nsakubarora abasiki muri nka batanu wao nkafuna mu omuka mwegomba nkamukwana nkamuliye nkuba ni nyenda bali abana basigaire nabo mbatestinge kirikita bali bata abasajja tuisa nembwa tushana bala igobe okengere nkuba ni nyenda na bali tareri yojolimu likagenda lyakwata lyaleta abaisiki omwaliyo abaisiki ngero bosanga bali banywani ni bali bataka group hato buli abalesere bagamba bona ati babakingiraniza geto bakabana bisomera yabaleta omukobi yabalesere bana ba Nansingi abo yabalesere mukengero ogo mukengere talire Nansingi ato mmoja wao obwabaleta atandika kuhigika hati bwahigika bano barahera bano nabo balo munju bakuhura abanagiro mfalisi hansi kuna irembo ali mukishika hati batanga kuhigika bano bafuna feeling hati yo bafuna feeling ahuraga kichabu nabo bakwetora ati bateka ine bakusana bakwe feeling none naruga kuno nagena nahigika bali hati kan nyo story nyahurire ono bakaba basiki babiri hati babaye basiki babiri omu nawe yamwalira Samuel yatandika kuhigika ono hati batandika kuhigika ono abwana nkai iwo osemere ibi baka obujadu wahola kura kubi
Ogegere ndakai onna akuhura kubika gende Ogegere bai Uganda ngwakuhura Museveni kaso kafuga abantu Oyidu abasajja tibanguhire kyonka kandi ona kusaka bamuno omutima gwego kiyange Oura nagawe na mezo na isatsira tali kurungi yagamba wewe deka noli nyende mukole deka nawe mpigika igike deka ngende muyambe omukoleho kandi ebire bikiro kurora ebintu ebe Julius tubazana uko kusandara biri muno okusanga abashikini babikora nabo joni babikora nosanga omushiki abojo balesera omushiki omo munju kyonko balesera omushiki omo munju ebimuni bikora nibyefora bibyamire hati omu nyina stole hali egyo omu na yefora ngunu wagenda kuhigika hati bwa kuhigika engo ye zona nabakozereki azimuhiremu azahuyire hati na yefora ngwaturukira heru hati nekindi nikirugayo hati ansi ya madara hati abasaija abojo bagendaga nibesonda kasente nibatekamo bia nibatekamo akasente nabantu mushikya kwenda ziti ngwe 5 abojo bali batano bali bana benga nibesondo banka mutwaro nibagandi bazimaherezo muisiki hato muisiki naija hato muisiki bwakwija bakumekinga shiwe tara mukishika tero hati onu bakumara rutu ye akugamba kangende essence iyo kwikaliza kyojo kimu nikyo kina amani mayi kumba olimo kyakabiri rike kikuyi nanu wakumara rutu kangende essence ogamba mojo kanagenda ntamanya bakwawukana bakwigika baitu hati abakazi banabo batakudupa ngumala jabona size kuba nizingana nga size osabutazifiringa kurungi size osabutazifiringa ngwa kubayizire nobukodyo buhyaka awezire nobukodyo bundi fresh kandi bakumekinga shuwa bakuleke nokyayenda hatono ona ali fresh ara kuizira akusanga cyali ne kimirimiro kyakine nyowe mpora stories abojuba kubikora gakiriya tetu ngabo babana bange mbatwale baikala hero ko niho batabikora kandi America birikali muno America birikali muno nayo hakiri Uganda baikale Uganda so abakazi mwegendereze ebisaije biro binu bikutera kajegere kagari iwo musajjo kwikaza naga kangende kusense bayi buli kale kona kangende kusense okwikaliza ngo kyojo kimo kyoziraga nakyo nikye kina amani maingi kumbe bakuhigika batano nonkugambire mujja kurora arozitolendi wona ne bakuleka wadada dabu kaweni arozitolendi andakajimiza era nabayendaga kumunaka kajegere haro mojo omusi akabamakingira omojongo ine iso keringi hati ononda tagiya sore gyonkusana bagitunyumize hamu hati ononda tagiya akagenda kumukwata bangu nguonuka ine iso kerititu onta kukiza kumurora face agenda kumurora hondi omisiki akairuke misinde so ebintu biriyo kandi abojo bakubikolera banyoka nga Julia sokorora bwire buno mulembo guturo gula speed ya mani abana baina tekniki nyingi iyo sigazi baina tekniki nyingi iyo kimanyire harabo ojo abajo mu baromo abataina na 10 kyonka ni babara bagayiga abakunywe bia zabo bana balekawo obwokunywanywa ati obaikara batunulira nko wagamba Julius atenka itoso agenda noleke kyo kunyobo ndi bakwaire jasogenze kubuzabuzi nokireka abojo baikara batunulire ekyo najana kitwa nabaisiki hati one day tukabombaromo miso omuisiki omusaija agulira abashiki bande byokunya ati bagulira kwenda kubatwara obamara kwenda kubatwara hati omusaija abagamba muturuke mukoleki tugende hati omushiki bali bakani bakyaruga miso omushiki najana atwale ecupa kandi mushiki yakenga hati abande humaiki bakora hati omuraikala akwasire ecupa yatagitaisa aikara nabaza meza za abasaija hati bakura maybe otwedukireho maybe sakuborekeremo akachupa kali kahafu nagana akora kinayongera mu yaina Julius Mali hati ero omusango ndi akwasire ecupa tugeze ya Nairo
halimu Siminofu halimu manya Casolite akozere ebikabyo mwenge biryomu abojo bekala nibeyiza mu baro misa Julius abantu derowe Uganda bakala nibeyiza embere kayire no mberambi abo kuba amazima genyitingina nyosa kuruga omuka ntaina na sende nirangu ndagenda nyuwo mu baro ku kandi bad okanga kandi barugaye batamire kira abaguzi batati we akatogako mulingo kakusa kuba nikatamiza yibara makatogo Seminov Casolite manya Nairo manya Bero byona kubiteka mnanga gumu baina nemitwe mizibu mune emitwe kunywa ebintu nkebyo hati kandi abakazibu iki abakazi kirina wasi abakaza iyo kima Julius alaba kazi abayijo mubara ataina na 10 obwarora Julius aiziri ngu Julius na bwasanga mbesa abaine namba yawe wakura na kusindikira ka message ya WhatsApp ngu Julius bampe ya kachuku aunda nyabandi mayibolingo betandikisa mba have seen you where are you you have seen me mbo mugamba I'm around mugamba na nega kazi message kanimbo can I get one bottle ojire goma nyine ndaija hata mayibolingo bagamba bayisiki bwajata ina center abalinzire jasafune ekyoje kikumugwamu atandikira tojuko twanturoro mpira manya gwakyo mwishiki aikalira ataina na kokunyi chali twagamba wewe abasiki baina bizibu bingi so ebintu nuko bityo byemereire aho no tuli entekanize kiyererezi Hakitara TV tukutekebwa mwensimbi aba Arafat rolling chicken basangibwa kijukya nanka kama bwaitu enyuma ya Kingdom Plaza egyo omukikubo no kusanga Arafat rolling chicken bakutunda chips enungi ezikuoroba kandi bakutunda enkoko nolya nayo no manyandire enkoko sente zange zigenzirana nolya no wejovana kurungi nyino musajja onyasangire idio zagirenda nkotano mu town ateiraro lusaniya Marafat yangama na nyumba ho hano iyo kimanyire abashikibona abanansi ngibona bali abashikibona abakilasi bali ya Marafat era if you in Hoima amazima and you don't eat from Arafat's place enkoko ya Arafat nya chips tumanye kyo yes so but Arafat mutere namba esimu 0776 tukusomere namba enu osobole kuba notunga delivery osakubana haloli hali otakwenda kuruga yoli mu business yawe na abana bavuga delivery hona halokali aina chipsi aina chapati aina sumbusa aina chipsi sumbusa byonna bine Arafati abatalemwa moto spares and garage akwebiha roda manda gwa akwebiha roda sax pabo henyinot halaba kazi betundira hari mweta mwagujwa no kyarugo omulyango gumu ogwa kabiri ni hao henyi Arafata akutunde ebyoma bya spare parts ebyo original byona bya spare za pikipiki okwenda oil ine motoka oba pikipiki bakuhindura okwenda machine zikusara embaho ina ba makanika bazikanika na spare zayo gena mwa talema mutera namba esimu 0787 anana inarundi 0779 talemu abaramukizo hinywena nituba na ba junior kitchenware and all plastic enterprises bakusangiba Muhima taxi park uramanyira Kampala stage ya Kampala ali bagamba Kampala muikale hanu Kampala abagenda Kampala muikale musajja yakozera akantu ako oli nanko oli Benja baina mulinga ibara liba mweta Summer Green ati just marayo stage ya Kampala ugeme kuona aho akamera ekyapo ja kuba no kiro no ja kuba no junior kitchenware and all plastic baina ebintu byonna byokozesa mu kichumbiro manya sefulia manya bijiko manya bikibyona babina flaska ezebyo kulya neza chai byonna babine junior mutera namba esimu 0787 nkaga nemu 15 kinana na isatu junior kitchenware and all plastic enterprises tulina aba SK wines and liquor store
bakusangibwa street egi bagete ya Passe Road opposite alina navika yabaire aina wines zona ezomulembe ugenda na kujanjaba kulungi wine nagikuha kandi wine ezo tukuligama ngo inazinywera honka no mumbaga no ina birthday party yawe atumwana musikibo kura birthday taino wine okubota kuzire birthday kura birthday gure na wine opopinge abagaiga bona baikara parking erohe kumara mpaka kule ifo tugesire SK Wines and Liquor Store niyo home of premium and luxury wines and spirits obokubo ina nakasoke kakozire no yetorana vika navika hatite abesike batera namba isimu 0773 asatu na musanju anana mwenda 02 orundi 0773 kaga na munana niwe SK Wines and Liquor Store tukubasima muna baikeri ni mutuhondera antekaniza yaitu nkabulikire kererezi otaferu wagaba iraba o subscribing gacha nabantu bakusubscribinga abantu bakuba videos zabo bakusima kale Twitter itenesa Friday garukaho mubai program eba ya saa 2 za rowe bagyo mugende mubeyo mugirole mubai Tara TV kwegesa kumanyisa.